Kalong kabasngu phala basngu tanat bantip baga Jaka Theh Niut Khyndiat TUBERKMAI-SHNONG East Jinja Hills District. Kamsham dan setia kano ke Sma Iwtung. Na Khyndiat kibalum thub baru kinong trei kibatrei ketika Jaka Theh Niut. Kishim kia baha ban sumar ba Khyndiat kim de bantuj pathar shaki kiwa kibadan hajan jong ketika Jaka Theh Niut. Ha ketika Jaka Theh Niut TUBERKMAI-SHNONG kidan arngut kilong kemi kakong tliang mon sana berkakong tikana bahap hawa. Kiba penya khat di Khyndiat kiba puut bar kibom puut. Barki bashim kia baha banlum ye Khyndiat akarukom ke babej barbarenti baha. Badia kita gilong kemi la siu tulop daga dor bashnong TUBERKMAI-SHNONG. Habai kran bar Mawphor EJHD ka TUBERKMAI-SHNONG ba mi kilang do. Ulong bakador bashnong kadonjing temu bantungkam shushu iki breu shnong ha ketika Jaka Theh Niut. Basngu tanat ru bantip ba uti EJHD ude ubreu basngu tanat baha ban panek pensa ya ka kuik ka subah shnong athau. Kumjuru kinong shnong kidai ki baju ai ka jentrelang man kapor barkador bashnong. Ubami kilang do uai kubleru ya Deputy Commissioner Joka East Jinja Hills District. Wabilash baranwala AS balpanyo eka Jaka Theh Niut kababit kababiang hapo shnong po thau. Kumjuru kakali ban kiri Khyndiat na kiying kisam kibaran hapo ka shnong. Badongru bakane kakali kadai kabunan kam upnyang petrol na diesel. Hari kalap manyai deka boarding elektrik. Bari unongnya eka kaliru la siu tulop da kador bashnong. Betul ada penyakla bagi marput bagi plastik. Im juk cem milek wajak klia la ne wasma watung. Hado iti tau bu ile arjuk sma. Hado ini le arjuk saliai. Betul is nasu ba ijeb ami la yung dahap. Digi jeb dahap jak klia go. Tang wa iar cem misai wasma watung are do kadite. To yogis kiye le im juk emuno are ragi da kang bercah gitu nong. Te cemari le to daki di ar sin setiau. Te popoi ba ini ar sin setiau margin point ni step imar penyakla di gamni. Juk samit lagi la wajur slap. Samit semua. Oh, de cina ba iji kadir. Sermanu. Yap. Yap utewi ser embanu. Dei maninong jeb ini la do asdang wayani kau nak jeb. Tada ay dor bar snong ai da suhu i ditulop. Te yo jinga rabi i hayung hasem le la do ami ini tau jeb. Te da yo ipedap kot se gi wam jam. I manilini hitres no. Te la ci teng snem ngam tu jan em go te ni tau nak jeb. Terajit ba ikam ni ar ngut ba ise penyakla digi jeb put la jong ki plastik la jong gi ilor le kam ni rajit iklong jri le la jong te dep yu thap kim ni plastik abu isayung la jong dep yu jet iklong gi le te bu ite la jong gini gi pya le gi hit yung gi kuri gi le da pelang yam tu jong tang wam tip ini ilor sinu pelai wa pya jing temu yang ai pelani ya usna bo ise jing rep jing ki le yo ilini hi te jing toilet manda gi pemiani sbo plan yang ide pio yo jing rap siboni ya ile ya gi chong le yo yu pen em ka mu thum jing thum la yu thiet la yaw sa ini gi jor put ini gi jep ini gi jabo ma bo hoi chna ki sla deng gi sla hoi te dapat chna sbo ite te mana man gi ini de yo dai wa em kam le dai pen em kam le ka dai la se itai wa thang itai wa ide ni gam tai le tore wa thang di plastik di klong di that kin dep se ida thang mai di ni chicken di ni yong kle tri yong than yong kdo ki jep ki wa hoi thang kam ni bai kam tut ko mi yo ki la yo pi yo ta gam tu de kat i wa em kam yu klat te ka dai la pada punya klat pe gam phai gi ilor piak la ga jong ilor klem piak la ga jong ko jar em kam ki se jep ki wa hoi pen em kam i wom hoi te plastik kan pa dayo kam ni kian dan bem de ini gi kian gi dai wom hoi thang no gi hitu sa yo gi put panaki hi te gi te gi wa man dej man prau man kleng am te man yong khot tri te gam tai thang ni ba lam thang ni gam tai das madap te wa de noi no kon mari no pi de turun ngedet do no pi de dab no te ga hak thang gi han ini kian gi dai de mut yo put ki panaki por yo man dom gi de gaji te gam te se planin ai ni kada ye la jing hoi bai jing khoi ke jing miet i por liur ame go sakit umi ilu tu na la he tu te yung kit ko di yung poi tha wa he le dau pachna chnong ni i dewa da pachna pa miet i se kada ye la ni ba la da no i tu le tu wa dong si dong kit ko cha li cha thau rep si tai te i da pakla di ikat wa ye la e di ding ni deng gi prau gi he gi han ni ba da pa koi kila chnong da no ba ki ni te i se tu dawan kam nu penyakla di ni ba yo dam ti wa le usi kit are o ste thau chawa ste em ga thau rep te em ga thau sai that le he ba chna ti la da yo ga kit lit ti chi tu gam ni ja bo ja ban ga smat dap wa te ni ba la do ami ni thau sai that ka tu
แต่เตียวว่าเลยได้ใช้ทัดใบยี่แต่อีนี่เท่าเนาะเจ็บเลยอีดับคลาดไปกำนี้แต่ยูริติวด้ามีก็เสียสิลังวะรอแต่คุยชนองเท่าคุยลังละชนองอย่าดูป้อยจะล้มสักทีไว้ Sma Iwtung Wat Khyndiat TUBERKMAI-SHNONG wada yo iu himktia negari ke wada naga Swachh Bharat Mission Gramin yang state Meghalaya di jingkret stom yang usar di si yang EJHD Elektrik usar Abilas Baranwal Khyndiat TUBERKMAI-SHNONG la yo waya negari kijhep ke gari kwa membam umpniang lane jingmut membam petrol wala di galaj ilan yang Khyndiat Sma Iwtung wato kaman kate lan runya benai idap kami go collect ya ki waste nene ki jhep kutlu yung kate ni dep di subi gari di himbai kate da poi ni gari da sting jing lut ya i nang ba jing kret stom yang sa di si da yo ya waste recovery center ko wa china lomba ga fund DMF yang district ko yung i te nagani da ye pen ko ya ka chnong i kama da yo vi kate da ye le pen ko và yaki plastik umjo di chalti sekeng dan necha madan apa cino pak thau yang i desnya aku ni lomba jing em yang ni project wada yi employ we kre yaki man bay kamjo le yaki man pa ha cino ka thau i di gajing su tulop na yang cino ke brom ko kro lai go chau sar di si usar Abilas Baranwal wada krestom lembaga Swachh Bharat Mission upenyo ya gini kari kijhep aman lagi chnong ini kari membam ko de petrol dan diesel bam de elektrik paman ke e-vehicle eco friendly kari te katu da yo cho i we kre ya gi man pa yong i wa su tulop lembaga da chnong du driver dang bo i ya gunong yarap thap jhep le dang bo i sa arngut hagani kari kamu la kamu nu lengut kinong krek da ye ai krek lemba jingsu naga da chnong ya ginong chnong yong i da em chu dua krek harvest security center diman be gama arngut lengut ji getele oda su tulop daga da chnong kasnya kumani lemba ni project we khoi ke chnong we ye ai krek ya ginong chnong gi yong i Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.